Ibihe byiza nshuti bakunzi ba ibigezweho, amakuru menshi mugenda mukurikira kuri iyi shene, yaba amakuru y'imyidagaduro, amakuru ya politike, amakuru ya siporo, ngira ngo mugenda mubikurikira kenshi. Uyu munsi rero tugarutse hano n'ubundi kuri iyi shene tuje kubagezaho cyangwa se kubabwira amakuru agezweho cyane ari kuvugwa muri siporo uyu mugoroba cyangwa se no muri iyi minsi agezweho biri kuvugwa cyane. Nta kindi kiri kuvugwa rero muri siporo uretse football harimo imikino myinshi irimo iraba, niyo mpamvu nakiriye umuvandimwe Roger. Uko muzima? Ndiko muzima hino no matu. Uragenda neza nta kibazo, ibintu biracamburiye. Ibintu birimo biragenda neza cyane. Ekipe ya APR irimo iritegura derby izaba ku munsi wo kuwa gatandatu hamwe n'ikipe ya Rayon Sport. Ni umukino utoroshye, abanyarwanda bose mu mpande z'igihugu baba bawiteguye mu buryo budasanzwe. Ariko mu by'ukuri ni ama ekipe yombi agiye guhura, twavuga ko atameze neza haba ku ruhande rw'ikipe ya APR ndetse no ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport. Ariko ngira ngo nk'uko wabibonye imbuga nkoranyambaga, abakunzi b'ikipe ya APR bazisazije, barimo baravuga bati byanze bikunze ikipe ya Rayon tugomba kuyihana kuwa gatandatu. Ntago ndi bugendere ku mvugo ukoresheje yuko wenda amakipe yose atameze neza. Imwe navuga yuko ntabwo yatangiye neza, ariko sofa imikino 3 umutoza Haruna Feruza amaze gutoza, navuga yuko icy'ingenzi wenda ni amanota 3, nubwo bavuga yuko nta mwataka bafite, ariko nimba utsinze ikipe ibitego 3-1 ukongera ugatsinda 1-0 ku ikipe bashyiriyeho prime hafi ya miliyoni 4, ku ikipe nka Rayon Sport navuga yuko ni nziza muri iyi mikino itambutse kurusha ikipe ya APR, nubwo wenda ikipe ya APR gifitemo ibirarane. Ikindi wari ugarutseho ni ikijyanye n'uko abantu batangiye gusaza, haba imbuga nkoranyambaga. Nimugoroba nibwo narebaga ikipe ya APR kuri Instagram yabo, barimo barashyiraho ikintu kivuga ati Ntare yakomeretse rwose, bati ahantu hambere habi hatagerwa no muri Triangle de Bermuda. Ni muri ya Triangle ngo ibintu byose biciye hejuru cyangwa se n'ibiciye mu mazi byose bigera bikabura, hakaza n'ubundi ikintu Ntare yakomeretse. Ariko muri rusange ni umukino navuga ko ugiye kuba, ntabwo APR ihagaze neza nk'uko abafana bayo bayifuza. Mbona yuko wenda ari n'ikintu wenda gishobora no kuzakomamo gake nk'uko ari ku kijyanye n'ubwitabire, ariko nihazamo ikintu kijyanye na mobilisation, abafana bazaza ari benshi kuko abariyo bo bazizanirwa n'intsinzi. Ubwo duheruka kuvugana n'umukunzi wa ekipe ya APR amwita Sarupongo ngira ngo uramuzi, nawe yari yatubwiye yuko mu kintu kirimo kiratuma muri iyi minsi abantu bataza harimo no kuba abantu badahagaze neza ku mufuka. Uyu munsi ibiciro bihari urabona biri affordable kuri buri wese, cyane ko ntekereza ko no guhera ku munsi w'ejo ku wa 4 nimugoroba batari ku wa 5 ibiciro bizaba byamaze kwidaboringa. Biri affordable. Ngewe ngendeye kuri na product cyangwa se wenda n'icyo tuzaba tugiye no gukurikira kuri uriya munsi, ntabwo ntekereza ko inoti ya 2 ari amafaranga menshi. Wenda ushobora kuvuga ngo itike irabaye, ariko ikijyanye no kuvuga ngo ese iyo tike ndamutse navuye Nyamagabe, ese iyo tike naramutse navuye Rusizi, ku mukunzi w'umupira ntekereza ko atari ikibazo. Niba umuntu mu Bwongereza ashobora kuva South London akajya North London kujya kureba ikipe ye, ntekereza yuko nta n'ikibazo kirimo cyane. Nta kibazo kirimo. Hanyuma ku kindi ni match zaba kare ku isaha y'isaa 9, nta muntu uzagira ikibazo cyo kuvuga ngo nabuze imodoka incyura, nabuze uko ntaha, nabuze icyoya. Hazaba hakiri kare cyane match amasaha 2 saa 11, wabukinze itike rwose wahita utaha, waba uva Nyamagabe waba uva na hehe hose, agahita yitahira. Cyane ko mu gihugu cyacu harimo n'umutekano, ntekereza ko ingendo ziba zirimo zirakorwa ayo masaha. Hanyuma Roger, tuvuye kuri iyo ngingo ya derby, hari ekipe iri mu burasirazuba bw'u Rwanda, iki ni icyiciro cya mbere niyo basigaranyemo yonyine, ariko nayo twavuga yuko imyitwarire igize kuri geste yo kuba yanze gukina umukino wa Al Hilal, kumanika amaboko, atari geste nziza. Biriya bintu byo kwanga kuba yakina uriya mukino si wabifata nk'ubwoba?
ya bagendeye ku mategeko somehow wenda bashobora kuba bari mu kuri ariko nanone niba dukeneye iterambere rya shampiyona ejo bundi nahoze nkurikira shampiyona yacu nyifata yuko ntabwo turaba full profession, harazamo ubwa materi rimwe na rimwe ukabona iyo professionalism ijemo muri ensida zimwe na zimwe. Ariko ejo bundi nahoze nkurikira ikiganiro n'itangazamakuru buriya mu gihugu cy'Ubwongereza bagira ikintu cy'uko nta club iba hejuru ya federasiyo cyangwa se n'ibindi. Niba hari ibintu baguteganyirije hari squad bakwemereye, koresha iyo squad nyine. Ejo bundi hari ikinyamakuru nahoze nsoma barimo baravuga bati ariko iki kintu kijyanye wenda no kuba Premier League ba Virgil bararekaramye, ba Van Dijk bararekaramye, bati imikino ni myinshi, na ba Rodrigo Cascante bati imikino ni myinshi ntabwo turi kubasha kugira. Premier League ntabwo yagabanyije imikino yabo, icyo yakoze yabongereye abasabu cyangwa se abasimbura. Ariko ejo bundi hari ikinyamakuru nahoze nsoma kibaza ngo ese abasabu baje gukemura ikibazo cy'uko abakinnyi bagira imikino myinshi bakagira imvune? Naje gusoma nsanga bafata umwanzuro w'uko ahubwo umukinnyi iyo yinjiyemo intensite cyangwa se uburyo umukino wagendaga uhita uhinduka. Niba wagendaga wenda kamfate nk'urugero nk'imodoka, niba imodoka yagendaga kuri kilometero 50 ku isaha, nugira kandi kantu wongeramo urahita wiyongera. Bivuze ngo ntabwo za mvune n'ubundi zigabanuka. Urumva ku kijyanye n'iyo shampiyona yacu, ntuze uyu mutoza wa Crystal Palace Oliver Glasner yahoze abigaruka avuga ati hari icyumweru kigiye kuzamo ngiye gukina n'iyo kipe ya Arsenal muri FA, mfite Premier League, hakongera hakazaho n'ikintu kijyanye na ririya rushanwa ari gukina rya Conference League niba nibuka neza. Ati Premier League mugomba kwicara mukicarana na UEFA mukagira gutya mukabigabanya. Ntabwo babikuraho. Kubera iki? Cya kintu ayo makontara baba barasinye n'iki, hari icyo bo bagomba nabo bagombwa. Niba batakigomba ntabwo bari bugombwe. Uyu munsi kuri shampiyona yacu reka hite ngaruka. Urumva ikipe nka Al Hilal nimba yo yamenyeshejwe ko bigomba kugenda ku tariki 6 igomba kuba yakira ikipe ya Bugesera ikaza ikavuga ko twe match tuzi ni match tuzakina na Kiyovu Sport muri weekend. Iyi match tuyimenyeshejwe dutinze, biradindiza shampiyona. Iyo shampiyona sura tekereza ko izarangira biraza gukurikiraho iki nimba Bugesera yanze gukina umukino? Bivuze yuko na Al Hilal ubwo umukinira uparika ntabwo iyo uzawukina, cyangwa wenda haraza kuza ku giti cyanjye nimba hari amategeko koko Bugesera iri mu kuri, itegeko n'ubunini ryo rigomba gukora. Ariko niba federasiyo ibona ko hagomba kubaho iterambere rya shampiyona, kandi iterambere rya shampiyona ni uko habaho competition no matter what, sibyo? Hagakwiye kubaho ubwumvikane ku ikipe ya Bugesera, bakagana bakavuga bati ibi bintu n'ibi ikipe murabona harimo trêve internationale, ntabwo bishoboka yuko wenda twabakuraho twabapanze, mudufashe mwemere mukine, ngayo ngo reka wenda tube tubihiniye aho ngo ibindi tuzahita tubiganiraho. Hanyuma nimugoroba habaye imikino itandukanye muri UEFA Champions League. Ekipe ya Liverpool na Real Madrid ni umwe mu mikino yari yitezwe cyangwa se inategerejwe n'abantu benshi. Umukino warangiye ari intsinzi ya Liverpool, igitego 1-0 bwa Real Madrid, mu gihe abipari bo byari ibitego bya Bayern 2-1 cya Paris Saint-Germain. Ariko gatoya kuri Liverpool, ni Liverpool wabonye uti ni Liverpool irimo iragaruka muri bya bintu byayo, cyangwa na karido gatoya barimo barorosa ku maso y'abakunzi ba ekipe? Match nabanje gukurikirana nk'iminota nka 20 ikipe ya Bayern na PSG, mbona ntabwo birimo biragenda neza, mpita njya kureba ikipe ya Liverpool n'ikipe ya Real Madrid. Ni match ubona yuko umuntu bita Jurgen Klopp Arne Slot
yari yaratangiye kuzana ikintu cye cyo kuvuga ngo njye nkeneye imikinire yanjye itandukanye n'iyo nabasanganye mwari muri kumwe na Klopp, ariyo nari nanakomerejeho nongeramo utuntu dukeya. uwo Ryan Gravenberch utarahabwaga icyizere na Klopp wafataga Wataru ndamuzana mushyiramo, cyangwa se rimwe na rimwe akakinisha Curtis Jones. Ni Liverpool ubona yuko yagarutse uko isanzwe ikina. Ni ukuvuga ngo ku mugoroba bakoraga ikintu cyitwa high pressing, gutuma ikipe ya Real Madrid itaza kwataka, ariko nanone nabo bafata umupira ntibatinde mu kintu cya pasi. Ko nuza kureba amapase ikipe ya Real Madrid yateye n'ikipe ya Liverpool yateye pase zitarenga 200. Real Madrid yateye pase 400. Byumvikana ko Real yatindanye umupira, ikipe ya Liverpool yo yafata umupira igahita ikora amatransition yihuta, bifashijwemo n'abasore bayo bihutisha umupira barimo Dominic Szoboszlai, bafitemo impande. None baza no kuri cya kintu cyo kuvuga ngo ko twari tumaze iminsi dustragoringa. Frimpong yazamutse ari mu kibuga, Kerkez yazamutse, Virgil na Konate barimo barakavaringa space nini. Mu gukavaringa space nini hazamo ikintu cyo kuvuga ngo nibaza kutwaka umupira turaba expose gute? Mbappe arihuta, Vinicius arihuta, kuko nibo bataka Gembara ku ikipe ya Real Madrid. Bavuga bati ibi bintu reka tubivemo. Umuntu bita Conor Bradley araza gufominga back 3 ahagume ntazamuke kuko afashe Vini, kandi nawo Real Madrid yifashe umupira ihita ihereza kuko agomba kwihuta, na Mbappe agahita azamukurikiye. None umuntu bita Gakpo ubanzamo mu kibuga kubera ko ari winger by nature, ntabwo biri bukunde ko ari buze gukina mu kibuga hagati, ahita ashyiramo Florian amuzana hagati mu kibuga, ashyiramo amediateri benshi, yiciye mediane. Robertson akayagenda akina kuruwari yose agaruka, kuko n'urundi ruhande rwe nta muhinga wari uriho. Abantu barebye match babonye yuko umuntu bita Kamavinga niwe muntu wari uri wingi. Icyo ngicyo ndaje ndakigarukaho ku ruhande rwa Real Madrid, ikintu imirabura cyane ubona ko izanakirwara wenda n'imyaka niramuka itagikeneye. Hanyuma Liverpool yakinnye uko yakagombye gukina, igira ikibazo cy'uko Real Madrid yari ifite umuzamu mwiza. Thibaut Courtois yakoze amasevo rwose arindwi niba nibuka neza, ibyaga kinjizwa igitego, ariko iriya match kabisa yagombaga kuba yawucyuye. Hanyuma wari ukomoje kuri Real Madrid ifite ukuntu buriya bafite ukuntu bacungira kuri performance y'umuzamu wabo, bagacungira ku mipira bahaye Vinicius, ko Vinicius ni umuntu uzengereza abadefanseri cyane, actually no gutsinda kwa Mbappe no gutsinda kwa Mbappe, no gutsinda kwa Mbappe. None bakirengagiza yuko they don't have the natural striker ariwe number 9, kubera ko niwe uza kuza gukemura ibintu byose. Mbappe naza kubura imipira arihengeka, yego na bigeze gutungwaho na Jose akageza akabafasha rimwe na rimwe. Hanyuma ku kibazo cya Real Madrid ifite umuzamu, defense nta kitwaye rwose, yapushinga kubera ko ifite na attaque nziza, ariko bafite ikibazo cy'uko kuva batakaza umuntu bita Toni Kroos ntabwo barabona nimero 8. Nimero 8 maginga ya igisubizo bakibonye muri Arda Güler baraza bagafominga kane wenda kabiri, Mbappe na Vini bari kuryataka, cyangwa se Bellingham na Vini, nako Mbappe na Bellingham, Vini agaca ku ruhande, urundi ruhande rugacaho Güler, Kamavinga na Chouameni. Ariko buriya iyo ngiyo ni formation ya mbere yo gutangira match, animation bitandukanye. Güler ahita aza hagati mu kibuga, Kamavinga akiyegeka ku ruhande nk'abantu barebye match ya Barca. Kwiyegeka ku ruhande nuko Kamavinga ntabwo ari nimero 8, Chouameni ntabwo ari nimero 8 uri furu wa ushobora kuguha za passe tuzi za Toni Kroos, tuzi abo ba Pedri, tuzi abo ba Vitinha n'abandi ba nimero 8 wenda dusanzwe tuzi mu yandi makipe agiye atandukanye. Kuri pressure y'ikipe ya Liverpool, ku mbaraga z'abamediateri, Arista umunya-Argentine bakinisha imbaraga, Ryan Gravenberch nawe nuko ameze, Szoboszlai we nibisanzwe, ni nawe mukino ubona ko mu kibuga hagati abahari. Ntabwo babashaga guhindukira ngo barebe bagenzi babo, babagumaga mu mugongo mpaka
biza kurangira baje kwibura. aha noneho uyu munsi rero hari imikino myinshi, ama ekipe nka FC Barcelona nayo araza kuba amanuka mu kibuga. Harimo umukino nabonye twavuga w'umugoroba, umukino uza guhuza Borussia Dortmund hamwe na ekipe ya Manchester City, niyo twavuga ari umukino w'umugoroba. Ubwo ntekereza yuko ari ibyo twatuganiriyeho, nibyo twatuganiriyeho mu biganiro byacu bizagenda bikurikira, amande ma episode tuzagenda turushaho kugenda tubidetaya. Reka tubashimira, ahubwo tubabwire gukora subscribe kuri iyi chaîne kugira ngo tujye tubana mu biganiro bitandukanye tugenda tuba updatinga, haba entertainment, haba politiki, haba siporo, hose tujya tugenda tubikoraho. Ndagushimiye cyane Roger. Asante sana. Ndagushimiye cyane nawe kameramani David.